Selam i pozdrav dragi moji, dobrodošli na moj kanal i u još jedan video. Današnji video posvećujem našem mjesecu Ramazanu, našim najdražim gostu. I svima koji ga dočekuju sa radošću želim da ga isposti u zdravlju i rahatluku i ako Bog da Bajram da dočekamo. U prilog Ramazanu pripremila sam i halvu, pa ako vas zanima pogledajte kako. Papir koji sam stavila na ringlu služi samo zato da je ne grebem. A kako mogu papir koristiti? Zato što je indukcijska ploča i neće izgoreti, neće se ništa desiti. Znači, prvo pripremam zaljev. Velika čaša vode, to je 300 ml i jedna manja čaša šećera. Ja ću ispod videa napisati tačne mjere svega. U drugu šerpu stavljam ulje i maslac da se otopi, zatim brašno. Brašno prosijem i pržim. Znate kako se halva prži. Htjela sam s vama podijeliti ovaj recept jer ja ga već pravim unazad 3-4 godine. Kako sam došla do njega, drugi ne koristim. Ovaj je onako idealan i baš mi se sviđa, onako bude fina, mekana halva, ne bude onako suhoparna. Znate kako zna halva daviti kad se jede. I sada pržim. Evo vidite, zato sam stavila papir jer mogu onda da šerpom hodam po ringli, ne bojim se da će ogrebati. Zaljeva nam je prokuhala i čim prokuha odmah gasim, nema potrebe da se agdi, jednostavno samo da se šećer otopi, da bude vrela. I dalje pržim brašno dok ne dobijem finu, zlatno smeđu boju. A ovo što je papir izgorio nije od ringle, već od zagrijane šerpe. Kad stavimo papir samo na ringlu i uključimo, neće uopšte da reaguje i neće da se upali nikako. Tako da ona funkcioniše samo na dodir sa šerpom namijenjenom za taj šporet. Objašnjavam da se ne bi zabunili i da ne bi neko ko nema indukcijski šporet i ne zna da može ovako sa papirom. Zato evo, ukoliko neko nije znao, jedna dobra ideja. I sada sipam znači zaljevu. I miješam dok se sve fino ne sjedini. I vidite kako je lijepa boja. Zato ja pustim uvijek da brašno dobro porumeni jer želim da mi bude halva ovako fina, smeđa, a ne bijela. Ja kažem uvijek bijela kad je ono nije dovoljno rumena. I gledajte kako je tu fino i mekano. Znači ova mjera brašna, ulja, vode, šećera je meni idealna za ovo. Nije mi previše preslatka, nije ni presuha. Perfektna. Znači perfektan recept. Ja ne znam od koga je, ja sam ga dobila od tetke, a ona je nekad prije par godina skinula sa interneta. Tako da ne znam čiji je recept, ali čiji god je svaka čast, kogod ga je osmislio, savršeni. I ja to ovako kaškicom vadim. Da mi budu onako na zalogajće. Malo je dangubno, ali ja volim da to izgleda lijepo, dekorativno, tako da posvetimo se svi onako kad je u pitanju Ramazan ili Bajram, kad pravimo halvu, mi to svi takmičimo se ko će ljepše da aranžira. Vi možete ako želite, a i ne morate, posuti sa orasima ili lješnjacima ili bademima ili pistacijama, kako god. Ja sam sada orahe samljela i posla malo čisto onako dekorativno i eto malo. Lijepo je staviti malo oraha. I naravno, uz bosansku kafu najbolje ide. I eto, dragi moji, ja se nadam da vam je video bio od koristi, da je neko nešto novo naučio, ja ti imam običaj reći, a sigurna sam da jeste. Mi se ako Bog da vidimo u narednom i kao što sam na početku rekla, želim svima da dočekaju Ramazan u zdravlju, da ga isposte u zdravlju i da dočekamo svi zajedno Bajram sa našim najmilijima. Ja se nadam da ćemo se u ovom Ramazanu malo češće družiti, iako sam u poslu i rijetko stižem nešto da snimam, ali ću se potruditi da barem u sedmici 2-3 videa pustim za vas. Pozivam i svoje pratioce katoličke i pravoslavne vjeroispovesti da se i ovaj Ramazan družimo zajedno i dijelimo fine recepte. Mi se vidimo u narednom videu, a do tada kao i uvijek ostanite mi dobro i zdravo.